Zulu bekunene maNazaretha onke siyanivusela egameni lika Jesu. maNazaretha sesibusile ngemthandazo ngoba na uya kuNkulunkulu uya ngetindlela tonke lithi live lenkosi nasekufika ezulwini awukhala timpalambala ukhala emacilongo ukhale konke ukukhombisa injabulo yelizulu. Ibonakele uNkulunkulu sovelula emkhathisini wethu emandla bese niwafaka njoba ngibonile nigitsa ngesimvu lokuhle ukuthi simkhonte uNkulunkulu ngaloku la sipha kona thina eAfrika. Siyabonga ke kakhulu ukubona lokho kusilethela umthandazo tibusiso eveni la kaNgwane. Siyati ukuthi lo senifikile livele eMaswati liyawusala libusisekile lisale likhula etintweni letinyenti indlondlobale emnothweni likhule liqine libonale ukuthi liba live njoba siphokophele ukuthi sibe live leliyawubitwa ngalelinye ilanga kuthiwa iFirst World. Kufika kuFirst World ke idzingeka isupport nemthandazo longiwo lawuthandazela ukuthi konke kuhambe kahle ukuthi awu bandla leMaNazaretha selisibekile kuNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ngemusa longaka. maNazaretha bangibikele labo lenisebenza nabo labanibukile njoba nelinywazi lezulu kuthi cha konke kuhambe kahle nani niphatheke kahle lapha kithi eSwatini njoba nibambisene kunalaba la kithi eSwatini sekunalaba lababuya ngaphandle kuleli la kithi kepha ke nonke solo niphatheke kahle kakhulu eSwatini. Siyakujabulela kakhulu lokho ngoba sifisa nembala nani inhlalo yenu ibe mnanzi ndothandaza ngemandla lamakhulu konke kuhamba kahle. maNazaretha ngiyatilwa ukuthi la lilungisiwe lelanga lenu lekuthi kuyoba nguleliviki lelitako le weekend nembala ungibikele lunyazi lezulu ukuthi lo msebenzi imbambambamba lomkhulu bota wendiwa kuleliviki lelitako kule weekend letako kepha ke ngalo ukuthi ngidabe ngingasekho ngisale ngathi ke kuleliviki leli kule weekend lena angisale nginibona nginivusela maNazaretha. Kepha ke lokhu akuvali maNazaretha ukuthi njoba ngibikele lunyazi lezulu ukuthi umsebenzi lomkhulu weMaNazaretha bowuleli viki lelitako wale kutogubha kutothandaza kahle ngale weekend indlovukazi njoba itabe ikhona yona maNazaretha lokusho ukuthi ke kule weekend lentako nitawubonakala njoba ndabe nipheleleka ngetinkani lapha eMaNazaretha. Kepha senawati ukuthi noma nami ngiyabe ngikuletinye tiganga ngemthandazo ngidabe nginani inhlitiyo yami itabe inani kuko konke lentabe engikwenda ngidabe nginani nami ngidabe nginithandazela ukuthi konke kuhamba kahle ngikholwa ukuthi lunyazi lwezulu nani maNazaretha ndawuqhubeka nisithandazele kahle konke kuhambe kahle kakhulu kuthi ngalamavi sibonga konke
impilo lenhle nekunibona nje sibe kanjena sihlangene siAfrika sitogubha lusuku lokwadi ukuthi uNkulunkulu uyagunjulwa empilweni zabantu nani nje nilibandla leManazaretha nikhombisa ukuthi uNkulunkulu wakhe masiko kubo babemkhulu ukuthi siyawuphila ngawo lapha lamasiko abekavela kuNkulunkulu liqubo lwakhe ngawo nasibona nje libandla leManazaretha libambile livele lithandaza uNkulunkulu ngalobuve beAfrika siyakujabulela kakhulu lokho libandla leNazaretha sithi lana ibambe khona qhubekani nibambe njengoba niqine kakhulu libandla leManazaretha lanze umoya wekufundzisa nalabangakalithola ithuba ukuthi kukhonda uNkulunkulu umkhonda ngalendlela la kupha yona uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akabuki lokungakanani ubuka inhlitiyo yakho ukuthi inhlitiyo yakho iyavula yini ukuthi angene ahlale la empilweni yakho Manazaretha Manazaretha ngawo lamagama lawa nathi sinifisela njoba nisetawuhlala emalanga lapha kithi eSwatini sesivele silungisile lokho ukuthi eminyakeni lotako sitawulungisa kakhulu kube kuhle kakhulu njoba nemalanga eminyakeni lotako kutawunita benibulala lesiganga lapha kude nesiganga lesitawubonakala kutawube kugcwele eManazaretha siyathumisa kakhulu sithi siyabonga inkosi inibusise nonke Manazaretha